Allah Teala mağa namazı tikelep turguzup ibadat kılıp sıyıngandan keyin kele eng sooptu dagı bir ibadat var. Al ibadatты жасоо үчүн дарат албайсың, кыблага жүздөнбөйсүң. Болгону ата-энеңдин алдынан кесе өтпөйсүң, каяш айтпайсың, сыйлайсың, урматтайсың, кадырлайсың, барктайсың, дуасын аласың. Мына ошол эң мыкты ибадат деп атат. Намаздын соогуна тең келе турган ибадат. Bir uçur gelet deydi Allah. Bir uçur gelet. Senin kol astına degeni, sen erjetilip kol araga jarap, senin özünden, kanından törölgön balдар tamtың basıp kalgan mezgilde dal oşol ordunan jılsa, jılıp, kayara can başı menen köçükmen oturup kalıp, jer tayanıp jığılgan balan siyahtu, basalbay kalgan dengeyilge jetip kalgan ata-enеңден ekөөsü, je bürөөsü sana konok katары musafir bolup koluna düşüp kalat. Eger alar öz muhtaçlıkların teytigi başka orunga barıp büter albay turgan dengeyilge jetip kartayıp kalsa, öz muhtaçlığın ordunda bütürüp kalgan bolsa, alakanın menen murdungdu jaap, peşeningde tırıştırıp, dep jirkenip, debe. Antkeni dal uşunday bulganu sende bolgon da bir uçurda. Al uçurda ataң menen apaң talaşıp yürüp tazalamadı böyle. Gerek bolsa için katıp sen zаңдай албай kalganda alar kaderese orugan. Negedir bunun içi katıp atat dep seni zаңдатыш üçün senin zаңыңa zar bolgon күндөр өткөн. Egerde baalu çının, kımbat buyumung, Kavılığız giyimingdi bulgat koya turgan bolsa katı süylep wala tanharhuma aladını şagınsındırba. Egerler düşünbey bir neseni kayra karva suray verse, siler şu tajaktыңар suray berber. Silerin doğruңar öttü, siler eskilikte yaşagansыңар debe. Ankene al, senin ataң menen apaң üniversitette bütkön emes, bирок üniversitette ötülbügen sabaqtарды sagып ötüp ketpedi bile. Teskerince alarga жылуу söz ayt, көңүлүң көтөр, жүрөгүн жумшар, ууртуна жылмайып чакыра турган эң мыкты, уккулуктуу, ширин, таттуу сөздөрдү айт деди. Мынеке. Ушунун өз ибадаты. Бул кайсы бир чыгарма эмес. Бул Аллахтын буйругу. Ата-энеге болгон сый урматты Аллах Таала ирети менен айтты. Ирети менен айтты.